Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video. Ovo je mali tutorial kako koristiti USB na PlayStation 5 konzoli. Prvo je potrebno formatirati USB stick u FAT32 ili exFAT. Jednostavno NTFS konzola ne podržava, tako da mora biti u ova dva. I jednostavno unutra stavite foldere sa filmovima, serijama, glazbom, šta želite i to je to. Drugi USB koristim za Share Factory. Ukoliko želite importati klip, sliku ili neku glazbu u Share Factory i ubaciti u vaš video, potrebno je na USB-u napraviti folder Share Factory, Image, Music i Video. I unutra ubaciti odgovarajuće stvari, ali isto tako potrebno je taj USB formatirati kao i ovaj prvi. Sad na vašoj PlayStation 5 konzoli otvorite Media galeriju, izaberete gore USB i tu imate PS5 folder i možete izabrati koji god želite folder, odnosno video, sliku i pokrenuti i tako pogledati film ili seriju na vašoj konzoli. U Share Factoryu imate odjeljak za import i tu je, kao što je prikazano, imate za image, odnosno slike, da možete ubaciti sliku, evo, imate i sound FX, import video, import music, možete vlastitu glazbu neku ubaciti unutra i tako napraviti mali video sa vašom glazbom. Ja ću vam ovdje prikazati kako se točno ubaci, evo sad recimo moj predivan pogodak u Fifi i slobodnog udarca sa moja dva intra u Share Factory koji je jako lagan za raditi, nema puno neke komplikacije, može se dosta brzo naučiti sve. Evo predivan pogodak Cristiano Ronaldo i slobodnog udarca i moj outro i to bi bilo to, znači vrlo jednostavno možete pogledati film, seriju na svojoj PlayStation 5 konzoli, a isto tako možete USB koristiti za importanje videa, slika u Share Factory. Prije nego što završim ovaj video, želim vas samo pozvati u grupu na Facebooku PlayStation 5 Hrvatska neslužbena Facebook grupa, vezano za gaming, za PlayStation 5, za 4, za konzole, za sve smo tu. Svakodnevno dijelimo nove novosti o gamingu i želim da nas bude što više, tako da vas pozivam sve. A vas sad sve lijepo pozdravljam i vidimo se u nekom drugom videu. Nemojte zaboraviti ostaviti subscribe i like normalno za ovaj video, a i za buduće ovakve videe. Ljudi, pozdrav!